inavi kamsalo relekhi shigatoku tupulani tsalo ketani kini namuku bidi Ayeghiqha Sutsa Kithe akoto kami pisni relekhi shigatache muchulani tsalo lo NDTV World News Sutsa Kithe no pikiuno Israel gaku gushimyo kona aniki shigalaki tsalo lo Iran gaku Tehran pugala Palestine Hamas galim kodola ato shichekyu Ismail Haniyeh ye bomna vekbitive ipi Itagi Palestine Hamas galim kona Ismail Haniyeh zqshi panongdola ato shin kiwongno Yahya Sinwar kishevekimu Itagi Israel gaku gushimyo kona relekhi chigitsni anigni tsalolo Gaza Strip ye apeu alkango bom vesuvesikilo tileno Palestine Hamas galim yokovu ato shichekyu Yahya Sinwar tilena vekbitive ipi Yahya Sinwar ye ampe lhotso shiveno pakhu kahawai ipi Israel gaku gushimyo kona pikiuno panongna Gaza Strip apeu drone bomb vesuvesikilo tilena Yahya Sinwar akhu kahawai ipi ikimo Palestine Hamas galim kona kumu khochlen pe ipi Itagi Times of Israel Sutsa Kithe no pikiuno Yahya Sinwar ye ketonikini no mukuktumpe relekhi sni tupulani tsalolo Israel gakula rocket bomb ketoni pungu vesuvetsana Israel mi timi ketoni lakhino akhekini so ajeli tomolona pitiveno Israel mi timi akhekini na lopungu ankalana galvena Gaza Strip la saveke kodola Hamas sakpeu lakhi ke ipi Lena Israel gaku yipe kana shupekiuno timi kwalana Yahya Sinwar ye kila itsankena nyungvila pitsin kemi aye United States gaku guka dollar 400,000 go pas nanipi shuphebekiu lakhi ke ipi ikimu Israel gaku gushimyo kona pa vekipitivai ipi Yahya Sinwar ye Israel gaku gushimyo kona kagi gotlaki pa galvena ampe mukusho Israel gaku ko kila khatha vekiu Hamas galami ko sakpeu lakhi ke ipi Itagi Palestine Hamas galam yokono pazqshi panung ovu ato shin ki wongno panung sakpeu laki itagi ki shelveni pi agpush vai ipi itehi Hamas sakpeu timso dola ato shin ki timi laki ki shelveni shani ipi panung dola tim lakina Muhammad al-Zahar lakina Muhammad Sinwar lakina Musa Abu Marzuk lakina Muhammad Dave lakina Khalil al-Haya ena Khaled Mashal ipi Yahya Sinwar ye Israel gaku gushmi ko msakiulono igona ithachani ipi eno khanla Israel mi kopela pam chimla pen kiwongno Muslim totimi laki toi hijab phino agzungo apikumze kuzu chekimo Israel gaku gushmi ko na pa vekhepitivai ipi itagi Israel gaku Prime Minister Benjamin Netanyahu no pikiuno New Israel gaku na Palestine galami to Yahya Sinwar pitivekemo ningna Palestine Hamas galim osas agusha kiu hipona ashe ku hoshin phe ipi ena New Israel gakuna Palestine Hamas galami qosas akum toshi agushina phe ipi shupevai Israel gaku Prime Minister Benjamin Netanyahu said Israel's war on Gaza to continue despite Sinwar killing ipi itagi Israel gaku Foreign Minister Shakil Israel cuts no pikiuno New Israel gakuna agushi hipola Palestine Hamas galami to Yahya Sinwar pitivekyu hipo ye toklul kiji lakhi shilvai eno itehi Palestine Hamas terrorist galumi ko ye khagi toy akum tom ko lakhi shimlanya ke ipi etagi pano pikiuno ishing na law ye Palestine Hamas terrorist galumi ko no Gaza Strip ye gala kilemo Ayeghiqha ko shimlai ipi etagi asa ki theno pikiuno Israel gaku gushmi ko na Palestine galumi to Yahya Sinwar pitivekyu gongno Israel gaku National Unity Party mkono igona akishe pana Israel gushmi ko se ipi Palestine Hamas galim mkono Israel gaku mi ankalna kalvena Gaza Strip yege ko kila khatha veke ko kibolo mi mkono Yahya Sinwar ko kahave ki sisa ko panong na chulveke no panong lo kishive ipi tilena United States gaku President Joe Biden ngo United States gaku Vice President Kamala Harris we igona alokivi shive ipi Yahya Sinwar ye United States gaku ngo European Union gaku ko Germany gaku France gaku NATO gaku ko eno Italy gaku na paye alka ki pemi tim hoksa lakhi terrorist lakhi ke ipi declare sivekiu lakhi ke ipi ikimo Hamas galmi ko no pikiuno Israel gaku na ningo Hamas galmi ko kumse pitikhavem lai eno Yahya Sinwar ge kha pikyo akhu ka have kelam chumshe phumla na phi ipi
Itagi the Hindu society teno pikiuno. Agushi hipola Israel gushmi kono Palestine Hamas sakpemi kongo. Hezbollah galmi sakpemi ko pithive ke ko ye agiki hila timi chigaso shivai ipi. Relekhi chigatache muchulani tsalolo news 18 society teno pikiuno. Israel ga ku gushmi kono Palestine Hamas galmi to agithiu Yahya Sinwar papilono Israel ga ku guka shekel katanil hobidi ge phulwe ipi. Enotie India ga ku gukala laktoku katani sono arang so ipi. Eno pau passport ngo AK-47 lika laki ge phulwe ipi. Ikimo Palestine Hamas galam yoko dolo Deputy Chief Shakiu Khalil Al-Hayyan muchulani salolono Israel ga ku yipika coach lekiuno. Israel ga ku gushimi yoko no new sakpeto Yahya Sinwar pitivemu niungna Israel ga ku mi angkalana kalbe ke koye kilemu pana Israel ga kula kikide pomoi ipi supevai. Gilakhi Chisni Anigni Salolo Deacon Herald Sasa Kithe Pikiuno India Gaku Manipur States la Police Mikono Imphal West Districts la Leiren Kabi Bazar Ipikiula Search Operation Shikiulo Meite Holomi KYKL Kangle Yawal Kanbaluk Ipikium Pomi Timik Tungo Panong Launa Agushinanu Kamige Galvai Ipi Police Mikona Meite Holomi Galveku Tipakoye Lakina Jiten Sana RK Ampel Hobidi Lakina Takel Changbam Ibo Hanbi Ampe Lobidi Tokungo Ahebam Jimson Ampe Mukutache Ipi Police Mikono Panang Launa AK Rifle Lika Lakingo AK Rifle Lika Tipovu Magazine Laki Eno Alkaguli Pungu Insas Rifle Lika Lakingo Insas Rifle Lika Tipovu Magazine Gtu Ena Ram Wuchinanu Athi Chipungu Carbine Lika Lakingo Carbine Lika Tipovu Magazine Gtungo Insas LMG Lika Lakingo Insas LMG lika tipovu magazine laki mobile phone gthu sim card so eno other card kini ge panuk thu launa galwai ipi relakhi shirisni anigni chalolo Reuters sa ki keno pikiuno Russia ga ku deputy foreign minister shakyu Sergei Ryabkov no anigni chalolo no Israel ga ku warning sikiuno no Israel ga ku no Iran ga ku nuclear gushina nu khichikyu a nuclear facilities kolo attack shiveni pi akupush shikiu mo shikilo ipe no Israel ga khu na Iran ga khu nuclear bomb ko attack shike pusha ye aga khu tomo mlo shiki de ke pushinani ipe ikimo Russia ga khu na Israel ga khu sho agime ku to ki beznishan kilo pismo. It was not clear in what form Moscow had conveyed such a message to Israel ipe NOTA TASS Telegraph Agency of the USSR News Sasagi Keno Supevai Ipi. Itagi Asaki Keno Pikiuno. Iran Rakuna Alhogutu Nuclear Wishnanu Tomum La Pelchekiu Gono. Israel Rakungo Klola Rakukumlu Alokuno Kahawai Ipi. Ikimu Iran Rakuna Nuclear Wishnanu Tomum La Pelchekiu Hippo Ye. Iran Raku Capital Teran Raku Yipikana Akhalau Klahavechemoi Ena Kusachini Ipi. Israel Rakuna Iran Raku nuclear gushna nuko attack shivena sakyu gongno Russia Rakuna Israel Raku warning sekyulo Israel Raku Prime Minister Benjamin Netanyahu na coach lekyuno New Israel Rakuna Iran Rakulo nuclear gushna nuko attack shni shimokela tipo ye United States Raku ye pekana panong kumsisa New Israel Raku villa pikyu klono new na shinani ipi etake muchulani chalolo the Hindu society kino pikyuno Russia ga khu gushmi kono pana Russia ga khu capital Moscow phugi phibilo pana ga khu nuclear bomb pongo years intercontinental ballistic missile bomb ipike ko test shivai ipi ena tilena akapna kumo kahana test shilvai ipi Russia ga khu na panong ga khu bomb tipako test shikiu tipo kriye salanamo agumi ga khu lakina akum toshi Russia ga khu sasa agushike pushaye Russia ga khu na bom tipako peithanya na kuto pekhe usifai ipi Israeli Defense Forces gushmi kono pikiuno ningo Israel ga ku gushmi kono Palestine Hamas galmi to kama Ismail Haniyengo Yahya Sinwar pithive kiuye itihe kama ye akithi ala kumza kusholvai ipi pama ye ashekhau salologi kusholvai ipi ikimo Palestine Hamas galmi podola senior official shakyu Basem Naim na coach lekiuno new sakpeto kama Ayeghiqha havemo ning kupuye ashe kuhoshimo venani ipi
Glakhi chirtache muchulani salolo news bites sasa Kithe no pikiuno. Ukraine gaku President Volodymyr Zelensky no pikiuno. New Ukraine gaku ngo Russia gaku no agusha kiu hipolo. Russia gaku gushmi ko kupun kiu gongno. North Korea gaku no pana gaku gushmi. Timi khatani chige New Ukraine gaku sasa agushin kiu gongno to pekhwai ipi. Ena ado kamithiu North Korea gaku gushmi hipakono. New Ukraine gaku sasa agushi hutunya ke ipi supevai. Ena tien NATO North Atlantic Treaty Organization gaku Defense Minister mpono. Belgium gaku capital Brussels pugela kumsa ak kupsa shkiulo. Ukraine gaku President Volodymyr Zelensky no putgona supeve ipi. Agushi hipola North Korea gaku no Russia gaku alhoku tu kupachini ipi. Glakhi chusni anigni salolo Free Press Journal sasa Kithe no pikiuno. Ashigni salolo India gaku capital Delhi phugi Slampur area la ablomi amkolakina pizza show kumsa chukiula mtove ipi. Panongna pizza show tije chwa kelono khami paje chuve kiu gongno tilena amuk shukma dola mto ipekve ipi. Tilena amu akchusha kiu zeshan nipuna amlokemo ve ipi. Tilena athaz dola ITU pano bidingo aksau khami irena amu akchu nipu show alka vepu vetse ipi. Tilena alka na lipola vepu vetsana liye ihona izave ipi. Ena itihe liye shikipivikila ngwani ipi. Ado khami thiu police mi kona athaz pano bidi galvai ipi. Ishu sa Kithe hipado nongkam chishkim thi.